Kebetulan Cuma jika peserta batu suatu nama Raja Damani. Damani. Ano betul lah tapi peserta pukul kerja lagi deh. Ano ma budi naruh nama Raja. Anak kita betul atau jawab tabai. Tahu lah kau penuh musim. Naudi. Oh lo, Damani kamu senuai. Iya suatu kata zoran. Roma tu. Jolo betul Damani. Damani. Ya. Oh ya jawab. Sara batu heran nasida tu bohongku. Itu bohongku. Era. Stimo. Tarani bohongku nak keringan ini sih nai. Ini memang kiri bohongku tu mau. Orang mungkin nak orang sini mana? Yang orang hadir doon baru. Memang kiri bohongku mas nai. Ayo. Iya. Ngapain dia ada ketulah? Kita raja mana? Jadi, bang korban nah partu udah. Nama tuan nama lo nami. Gultom, apa bolo? Jadi mau datang dari Tuhan. So marima bang boro, bertutup boro jata. 5 masyat kami perhatian di pas Gosu. Asa dari sa kumpadohan Gosu. Sa kada hindi sa lima rin yung sa slok pagaro mga slok kubi. Molo tupi ka pa mo na magdalo di ka perhatian tayo nari. Sudi mah muda botol. Gabe jalan. Oh, Pak, idea. Waduh, apa? Jadi dapat jolo tu boro nami mado helan nami. Oh iya, ngapain jauh tua? Napa dua waktu po nami mah. Ngapain jauh raja nami? Nampak iun tulay nami masih matuan boro nami. Ngapain jauh raja nami? Na dua na hamu mekan matoro. Terus rata. Yang orang betir doma, mana tu tanah ibu tahu na? Ade, terus udah kalau udah. Anu tarani na boru ke boru jolo. Berganti deh. Jika boru sudah kita boru tu jolo. Ade, ayo berganti. Mana nos tahu muna? Ama udah, tu telah rumah. Mana nasi? Apa punya nanti? Oke. Ngah. Saya dua tulang. Mana tulang? Jadi yang udah permusi. Gabi. Baik lagu nanti pada ada Yesus jolok. Oh, Persibolga. Nama kuda. Baru mau saya tarik fokus di jalur ulang. Soal sedang kari-kari. Ala 5 do ulos yang pahoppu siana asma Oh, lo semua tahu. sada mon tu boru do hera sada mon tu pahoppu Oh, sada no. mon sama koni boru Bunga beda tulang. sada uno marhamananti Bunga beda sada tulang. boru Cara untuk baru ini saya ada. Tuang Persioga. Masih Nobita. Oh enggak, kami tulang. Pita Rajema. gebe pidik do kan Jadi semua mate dihilan namin yung buru namin terlalu banyak untuk luar setabak. Moto sorong pek kaya namin pas paruh hamona. Iulaw ta di pasar bautan ni amang boror. Gabi tulang. Di pasar tami atau pamita di pas-pasu dalam tanyang namin itu mata di mata. Saya dapat sentuh mata di mata. Betul Raja. Jadi dia muna permusin namin. Gabi. Baik baca musikna pasu-pasu kami Tuhan.
ni bako. Gawe tulang. Turun boro sada batu elan boro nami. Dia ada sini, turun mangara itu. Sada tu mahompu. Gawe tulang. Sada batu semua tu boro nami. Dunga biar aja nami. Kedua na yang wa apa kita Ate, kena kedua boro. nami sih. Soalnya keringan ini. Nomor tiga dohon. Aka panami nama dona boro. Mana tar bau du surata. Asik ko mang boro. Mama, ada dia ada kau tulang. Kita Tapi biar dia aja. horas kalau mang boro bakal kita masuk santami. Gawe Pade tulang. nami. Dapat Tujuan pesantai batu cuma tuh nabi raja tepuk sari. Tapus cari bu. Ah, mana tema? Iya mau. Roh. Iya. So, besi aku dulu ya. Nyo. Baru kedua naik top mata turun. Media sekian. Oke. Soma. Baru ambil dulu orang-orang ini baru dua baru. Terus naik teman cara. Mana muda jolo. Betul lah. Oke, hati-hati. Pade nami pade malo. Ale. Santun perintah masuk sama Paima musim nau partusi. Lanjut. Jangan lupa masuk Tulang harun Atur kamu garis kamu. Taruh kami kalau paham. Kalau mulai dari stolu, kalau daun garis dua, garis stolu. upload satu belum tentu pada. Orang tidak, persiapan. Jadi Panopi, naik gor sama anu mana panopi, baik. Gabi ama. Favorit Orang tidak. sampai. Ingobe udulan. Thank
Sebutan nami tak pupulun, berjuluk. Dok sini sebutan nami Raja Damanik. Damanik, do studio. Tabuah musik campar do studio. Tu boru beri nami. Tu beriban nami, umabe. Oma campar di hamona sebutan nami Gultom. Gultom, do studio. Oma do di beriban nami guru beri di Gultom. Do studio jado persapara. Songoni ba? Waka pa. Dari oras. Mau lihat apa Tuhan? Arung hata pa Tuhan Pak ni gajah di Pak ni hora. Anak di raja mau bapu na mora. Si boto hata ruhut siya si boto ko. Allah tulah. Roh hawa sumpa tuhami. Ibig kabutan ay bunga tadama tutuhamu. Nama lo palbuto. Carian si boto mo do pasang apa kabe. Raja ni hula-hula. Pantri dari situ suara bunga-bunga tangan. Gabe tulah. Laos di pasang hata mo. Juhud na salju sama saudara balik kita percabaran. Sayang dia matutu lam tu jaga rumah pan seorang tahu tu dari on. Mak kita diangka. Ay si tio lam tu tio na apa yang lemunat pada matar waktu di bata. Dia tu dulu kamu nak mau nanti turun dulu kamu nak mau japalan ngaloma. Matutu. So ni mamang guru hosat kami mak kamu nanti hot. Dia kada pun sakuna tu kami. Saluhud nama raja di hula-hula naroni bergasan lempason. Asa dohon naik masuk padohan dengan dua-dua. Asal dua nomor hal tomat dulu dong nomor robian horas mahami aja di hudang nama calo amtu gabina mau berjalan kami nama Matutu. tiba siap kami seraja di hudang berulat Boleh betul. Pinta pasti. itu ini manguru Tidak beraja nanti. amang pada nama lo nabi Apa? asal dulu mina mulai tiu di lo di panata baik si tiu was dapat tua saat Betul. Jadi hobar tu titi acara ni baru torot tadi. Alai itu orang dah beda kana hura-hura tak. Betul kita bersama nata. Itu cuma hobar titi acara tikion beda sama tu homo kana boru nami. Boru jamu, nenggolan, naibaho, nenggolan, lupa kau. Boru nami. Jadi Bora angka sebutan boru. Seperti dalam banyak rohanami hamu akan boru nami. Na boru nenggolan sinaga doho sitoha. Doho boru batua haro. Doho batua di boru. Manik Nyomi, riba. koran, Kulto boru, nebaho boru, simacora boru, sabose lupangkao doho si boru. Doho batua di boru simacukot. Sinabutar, Situmorang, Damanik, Nenggolan, Kuta Barat, Purba, Manulang, Situmorang, berdiri buah kira-kira kakoro, irohanami sabardaran kamu, baru kira-kira, hati siya naik kalak. Usaha umat sabar dalam. Soro patabay, alami memang arung tubuh pabay, baru kira-kira mengenai dobe, ogup sama munani, mengenai dobe, atau amang panggo sinami. Asal tahu hanggang ke arah yang burnami sebelum disudut kena burnami. Baik pada nomor yang tekas baik dengan pangkal pengusi. Masih ada orang mana yang juri-juri. Ini tahu raso ke lekran. Seorang para tamay natin. Kanong para sila na siya tamay na. Ate. Olo. Kaso sa para siya.
bereni tulang sarupa juo posomaro hamunaka raja nami tulang inang bau dot karamat bolo petu kami dison ima tubuh na boromu dohot kuto nami na yegi rodo dohot oporonia masalah sokan nami diulang tadi kata sadari le masika nok saruba dua tulang diberi kami do di hasil daun di rohamu di kamu selalu belajar di guru nabi dohot kami yang bolo petu orang tertok kami jonle bolo petu kudari sedia nabui di kami mengurupi tangan muna di tengah di bawah semara kami mengurupi yang kata muna di kamu selalu belajar di guru nabi doa kaya nak bawa nabi para nabi sibuk buti mengambil Gabi yang boro. ini apa nak boro belakang mana tema gabi terus Gabi yang boro. ibarat tay bago dulu ka sa perdara mana teh Nenggolan na si Kobe, na ibaho. Mas kono kaning nenggolan nunga, lupagaw nunga. Nenggolan baru sinaga, sitohang ma, sitohang. Sian napor. Jadi melihat ma di pasar maduan yung pumon. Kami sa kumpul tua muna, mula pesonon. Yang pigan di jong-jong kurang. Ba sa desniwan namin nakit, sa kami. Anay mo pe, sungot dia na boy hupat kami tulang. Ima songon nama merupi, ima songon kamu gula-gula nami, mas maruhan ibadah nangkep di puna. Songon ima songon hasil kerja kami, guru tua muna mau lihat ma. Wala teman kangor, iko sa tema por namin mani. Santa figurang malolo na pinarsangapan, lolo na sa rumah dua. Dia muna hula-hula nami, Raja Tabas, si matua nami. Isurodo kami, sian rombongan ni si matua ni Burumu, marka mani. Olang boro. Gimana bateri dalon, ada kutu kami markamu ni roa. Marhiti nong perjolo, bahwa rason si matua nami, na marasta. Na tabado-bado kepada di bagas tikot. Olang boro. Kami pengurumu na marka mani, kasroha nami. Tidak memberi kami sedang roha muna. Hula-hula namin ang ramarangi, patuparu daw. Ina magkaroon na nagong kamu, to sa luna, horong ni hula-hulan ta. Ima marhitiw ng perjolo sa rumah dua. Si mato namin na tabar-baro kepada di bagasan tikyon. Siya namin buru muna margamani. Panginoon namin, dibudi-budi din na parang tanong sa rumah tuan. Ang giyak menan lam to sa dan roha muna. Mulong ka sa dan roha muna, kami buru muna tungkol kami. Ima Panginoon namin, kami buru muna margamani. Marhiti hararon namin, anong kupatupahan songon sikat di parsipak kuri si mato nabi on molo to motik peda woi terpo kami siak kami pengurung muna markamanik nas arroha muna anani ma don lai ma somater kutua asaba kuna marhanto dia kata dirobia amuna saluna hura-hura nabi na mancalo sosoni manak kami guru muna markamanik tema hati tetap di dalam muna markamanik sadata wa ita kai bisa lawan sadata nabi Sudah beriba. Sekali mah di kumata pemalas di roha, na perjodoh mau lihat teman di kuhata, malah teman kita selalu guna. Di partikenon roha kami sama cuma tuh boru habis sudah beriba. Tung mas saya las roha nabi, mau berek kami do di las di roha guna, tan mau imah guna, udah nabi di partikenon, imah partua ini cuma dua nabi, mana tulang nabi di partikenon. Alani mah di bagasan lumpasor, mau lebih tuh sama nopat jom nabi. Gabi yang boro. Kami ima sa simato di boru rombongan ni si Dabariba balas maroh hakuna. Saya yakin ma atu ada nama ini. Saya di tempat Tuhan atau kita las di roha. Saya di roha muda tapi boy pahamu udah nabi. Asal bulas roha nabi. Ami akka kelek guna. Di bagasan di haroro nabi di partikenon tung otik manang sadia pe. Na boy patuha kami. Songo nanaho mangurumi tangapuna, songo patok tidak tutua, nanaho idak di pergosi, balas maroh hamuna. Saya ingin mengurumi nama Victor, tetap ma ditapai Tuhanta, tuhita hahi paso atau diberi pikiran, di tadi kon nataras tahun. Waktu songo atas yang kami, si batu di boru sudah beriba, si dok putih mahami ama, mau datang ma. Oleh tema bahasa takut tongkor nami kultum. Asroa, kakak. Kami di son bagi karena marka untuk sama. Gabi yang boro. Di malas ni roe. Terus surahan nami. Pas sabar dalam mahal ngaji son. Kamang. Oleh tema boro.
Sedang rohan kami, kamang. Yang dia matulan dari orang macam yang kamu. Kami akan geleng muna. Jadi, tawag ka paspado sa jual nari. Sungod dia pinagpapalit namin ang kamang. Balas maruhat na taluna. Wala ka masok ni mahal. At sa utis ang kami. Tapos nga magugum daw sa mosi. Wala ka ma. Wala tema, ikaw sa tayo matungkol namin naibaho. Naibaho. Ya, ako rin siya. Ito, Matuto. kasihan sama kami ng pamumuya ito, meron niya lumulog ko. Huwag ka na. Alilan mo ako ito. Iparmoting din na dito ng batik. Pero sa mga naman. Pamumuya ito, mula ito sa libre, nawawag kami pamumulog. Idana, mulai moting na dito, tamya na mahahalita, asa lang lumak na, garong suano niya kahagaling na ito na, kaya mamu, putikuan. Basta tayo matungkol. Wala ka na po. Tungkol namin sa Majora. Si Majora. Tungkol namin sa... Kami doon ka pamudang Wala tema. episode wala din. Tayo matusiguro. Iboro. Jadi wala din dito kan. Kami tulang rol kami buru. Siya siguro besok ron dia rol namin. Terus dia kami. Ibaga sa tingko bahaba pa yung puro ating kina. Ibaga sa tingko na lang ipapunguha kami. Matanda na doon kami berduka cita di baru kemudian di tulang so sa dia pe nabuhay ng kasang nabi sa mga bigat ini karangan bukan namin walaupun siguro dua namin on baka mabero kung ini pe nabuhay ka patuba kami martangyan kamu tutuhan pasok-pasok kamu kami ang kagaling asa buhay bigyan na sudagar na susupan na meron namin nalapas sa kapit. Kau siapa namanya perasaran dia? Oh, para tadi hulugan namin na nagtalo. Tu gawin naman kami burunan na mga. Matuto ang moro. Matuto kora. Basta tayo mga... Si Madon. Si Majungkot. Butan. Tu, susunod mo si Majungkot. Sinabutan. Sinabutan. Cik. Wala tema Tuhan. Alaylayan to hita nasihado. 12 ni Roha sonang sehari berbuat. Sudah pinopar kepungon budak belaktu. Saya tabama aka baga-baga nalomak. Do perkembangan di bisnis, do aka pekerjaan. Tujuan dari Allah. Kuwere songot na cerah tu sudi. Nang kami pe rombongan ni simat jukot lima anggikon bang mabos silua bang semua ke silua ini bang las ni orang kami ada Gabi ang moro. Basta tayo mga tungkol namin. Dito mo. Si Majungkot. Cik. Sa tabi ko daw ma, niluluan naman na ko roa. Ison, sekali dia medok kami dua orang Gabi ang moro. perkele ko muna. Tuisian opung monika, dohon opung leora. Gabi. Sa tabi ko daw ma, niluluan naman ako ni roha. Bison roha mi ka simaduan namin. So na mga domi ni permoding ni opungon. Bison nakinig ipapunguhani songon na mangurupita nga muna agya maasim ka ito sira tongki mo ito gula tangi akong kamuha kasi mato namin apara ni Wedo aka gilig namin ang pangaratuan agya ipasibas asa totong luwisani boy pero namin ito hamong maradong po na kasi mato namin Matuto ang moro. kung sa ni hata namin songon siyan apara namin siyan si Matuan namin o Monica dohot siyan o Leora si Dodo di mahami mau lihat teman Wala tema. Kung basta tayo matuto si Majungkot. Damani. Damane. Damani. Aduh, mana saya lagi. Baru minggulan. Naik gulan, tali naik. Saat apa aku? Ini mana teh? Saat apa? Baru tungkol namin Huta Barat. Huta Barat. Buta Barat. Mau lihat tema Tuhan tak? Dan kami tersebutkan raja ini hula-hula nabi. Gabi ang moro. Kalau mereka tapak tahu kuberi kami. Jadi mulo restado hamu kami be pangurumuna masalah serohan nami. Gabi ang moro. Jangan tahu dah muna.
Raja di hula-hula. Jadi suatu hal kau dah habis simat dua diburu siat simat jukot. Olah por. Jadi kalau tu soal dia bilang gini, nanti aku pahami tulang. Soal dari nabi di dalam mengurupi hamu. Las paruh hamu nak. Oh gabi na uli ang por. Kita habis tulang. Oleh atin ang por. Ikaw pa sa tayo matang por namin purba. Purba. Parboy na kal seruh di bulan sedarion. Pertuan di kantor stop. Tuida habido di hari. Barbarisu. Selama nabi nabi. Ibantu do hamudo atau rokon di kantor stop. Suh. Roda Nabi nabi. Nabi nabi. namin na boro namin. Sido suatu de bor sa sujukot. Lao mga do di luto di bagas sedarion. Nakola di haro muna ka boro. Di hoban si hamudo luto. Tunguli masalinggan. Mani batik yo. Jangan ada kola yang boro. Di batu bau si parboy ni ka. Nani ulan di takam muna. Padu pahiyong muna. Paguribang muna lapas ko pudlotor. Di bagas sedarion. Nunga to las di bari namin. Las ora tidak ka boro. Persaulio di haro muna mo ko tikot. Arane na ka boro na boro na basahan na burju. Tapi yang namin siya itu sarma tuan na makmo. Aka mo namin na boro namin sa luna. So di man ka na ber namin. Ya kalian kayak tibur magodang itu hari magi itu. Ya kalian juga kasih pendidikan dope. Saya baru subuh itu kami tu hari magi itu. Memahami manobar raja di bulan nabi om. Das di jima, hati roba sopan di jima di pohol. Tulang kami kami, baik kamu masuk bulan sampai.
Thank